Assalamu alaikum, жалпы YouTube көршілер, амансыздарбы туғандар. Бүгін число 15 февраль 2024 жыл. Saat 10-dan 27 өтті туғандар. Ноқаттауыз. Бүгін курс қандай болды, ертең мененки курсты достар чоғы көрөбүз. Бірден лайкты басып қойыңыздар. Ноқат шарына сіздерге чоғы салам айтабыз достар. Finans kredit bankta olsa 0,974 ekan dostlar. Alemi dollar 89.40, euro 95.50. Pagoda ala bulut. Elleri köp degендей. Emne üçün rubl düşüp кетет, düşüp жатат туғандар. Bilgenler болса комментарийге жазып қойыңыздар. Алеми сиз башка жакта кандай болуп жатат? Кыскача жазып қойыңыздар комментарийге. Kapital Bank'ta ne oldu kaldı? Kapital Bank'tan 0,973 ekan. Bayçin Bank'ta dağı 0,973 ekan dostlar. Bardıq banklarda bir de ekan. Kurslarına bağlı. Alemi Коммерческий Кыргызстан банкта дагы 0,973 ekan dostlar. Тоскирада Кыргызстан банк, Тоскирада банкта 0,973 ekan dostlar. Birden like'ты басып қойыңыздар, сөзсіз бұйырса.